10 sati i 28 minuta, jutarnji program Uzbuđenje od 9 sati, radim danima od 7 do 9, vikendom od 9 do 11, još uvijek smo tu sa vama. Imamo naše sljedeće goste, danas smo pričali o psima lutalicama, sada idemo malo na studentske teme, tu je Kenan Varda i Dino Tihić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste vi? Ekstra. Rano smo, jel? Ali dobro je. Mi smo samo ujutro smo bolje nego popodne. Evo, pola 11. Vi ste nam donijeli neke letke, svašta nešto. Omega kartice je nešto novo na studentskoj sceni, da tako kažemo, pojavilo se nedavno, vi ste tu akteri, šta je tu? Pa evo, hoću ja malo pa ćemo vidjeti. Što se tiče Omega studentskih kartica, znači tu je projekat Unije studenta univerziteta u Zenici i studentskog urbanog magazina Sigma.ba. To je naš novi zajednički projekat koji pokušavamo implementirati među našim studentima u Zenici, ali ne samo za studente univerziteta u Zenici, nego za sve studente koji su porijeklom iz Zenice. Tu je krenulo sve, znači ta kartica omogućava studentima u 20 različitih komitenata u Zenici, omogućava popust do 40%. Tu karticu mogu koristiti tokom cijele akademske godine i mi smo napravili taj projekat, u zadnjih 2 mjeseca smo dogovorili komitente i neke ugovore potpisivali i tako dalje. Evo sad je već u utorak smo imali i prezentaciju i faze printanja kartica, naručivanja, već je veliki odziv i tako dalje. Dakle, krenuli smo u to, odziv je jako dobar i sad nastavljamo malo taj marketing. Odlično. Dakle, studenti sa tom karticom imaju 40% popusta u nekim tamo. Do 40%. Kako oni dobijaju te kartice? U suštini mi smo išli znači savremeno. Otvorili smo web stranicu www.omegakartice.ba i to je naša znači oficijalna stranica ovog projekta i tu je sve objašnjeno. Znači u suštini to se svodi na 3 koraka. Student dođe na tu stranicu, klikne link naruči i popuni jednu formu koja u sebi ima znači ime i prezime, broj telefona i indeks, naravno mail adresu i broj indeksa, tako da možemo pratiti da li je to stvarno student na univerzitetu ili neki drugi, pošto je ovo ekskluzivno za studente. I to ta prijava nama stigne na naš mail, mi onda zakažemo jedan termin koji je svima prilagodljiv, znači možemo, sad smo uzeli 2 dana sljedeće sedmice, utorak i srijeda, gdje ćemo mi onda potpisivati sa studentima ugovore, gdje ćemo mi slikati te studente jer mi želimo da imamo mi naše slike i tako to. I onda nakon te faze mi njima javljamo kada je faza, gdje i kada mogu pokupiti svoje kartice. Gotove, znači sa imenom, prezimenom, ID brojem i tako dalje. I od tog trenutka oni jedino što imaju je da što trebaju je otići na svoje Omega omiljeno mjesto, odnosno to jest kod jednog od naših komitenata. Kakav je odziv, mislim, zašto ne bi bio ogroman? Znate kako smo, mi smo napravili jednu anketu prije 3 mjeseca gdje smo naše studente kroz jednu formu, kroz 10-ak pitanja pitali gdje to oni u stvari troše novac u svom studentskom životu. Kroz tu anketu mi smo dobili otprilike 15 različitih komitenata iz svake branše po jednom. Tako smo išli. Dakle, da imamo jednu pekaru, sportsku opremu, knjižaru, kopirnicu, tehničku opremu i tako dalje. Sve što je potrebno studentu za njegovo studiranje tokom jednog dana i tokom cijele akademske godine i tako smo dobili ono što studenti želi. Tako smo to sve implementirali, proveli i u stvari smo većini njihovih želja ispunili, oni su tačno i decidno rekli koji su komitenti, tako da oni su stvari dobili svoje ispunjenje svojih želja, tako da smo sad naišli na jako dobar odziv. Sad je u fazi, znači evo što je Dino rekao, samo da napomenem, znači ova naljepnica, to je Omega omiljeno mjesto, dakle svaki komitent naš će imati na svojoj radnji ili objektu ovu naljepnicu, gdje god ima ta naljepnica, oni dođu s tom karticom na svoje pokazivanje kartice, tu ostvaruju popust između 10 i 40%. Da, to je sada u Zenici, dakle Uniji univerzitetu u Zenici, tako dalje, jel planirate to možda proširiti? Pa, mi smo uzeli, znači prva godina nam je godina analize. U stvari da studenti vide šta je to, da vidimo kako je tržište, da li studenti žele to, koliko će uopšte ta kartica biti iskorištena. Evo mi po prvim nekim preliminarnim rezultatima mislimo da će biti jako veliki odziv i da će studenti jako često koristiti tu karticu. Nakon te godine mi planiramo znači sljedeće, jer to traje do oktobra sljedeće godine, znači kartica važi godinu dana. Nakon te godine
mi ćemo uzeti neki prosjek da vidimo koliko su to studenti ukupno uštedili novca, odnosno kao što naš slogan i glasi vraća novac, znači koliko su to studenti vratili sebi novca. I nakon toga ćemo vidjeti, vjerovatno ćemo ići na širenje, jer već imamo mi pitanja iz drugih gradova, posebno recimo iz Srednje Bosne tamo, jel to možemo i mi tako dalje, pošto su to studenti koji su iz Zenice pa su otišli tamo. Mislim da bi naš potez vjerovatno sljedeći bio neko širenje, međutim ja ne bih o tome sada govorio, nego ćemo sljedeće godine to vidjeti kako šta. Mi gledamo da sve što mi radimo da to bude kvalitetno, dobro promišljeno i da bude nekako, da ima smisla. Tako, ni ovaj projekat se mi nismo zalijetali, nego ovaj projekat već godinu dana se razmišlja o njemu, pokušavam nešto, da smo sjeli kada je sazrijela ideja, mi smo sjeli prije 3 mjeseca i rekli, to je to, imamo znači koncept, ajmo ga implementirati. Bitno je napomenuti da smo mi već imali neki ponuda, recimo da se uključimo ove evropske kartice, recimo neke projekte kao što su IKA ili tako neke licence velike, ali smo željeli da u svojoj lokalnoj zajednici isprobamo taj projekat, da pokušamo ga implementirati na najbolji mogući način, prednosti, nedostatke da ispitamo i tako dalje, onda kada se to razvije, kada dođe na neki viši nivo, pokušamo vezati i ostale studentske unije, recimo organizacije u cijeloj Bosni i Hercegovini, a onda kasnije naravno pokušati ostvariti ili kupiti jednu licencu s kojom bi studenti mogli koji čak putuju vani, jer vi imate i te neke velike licence s kojima studenti mogu čak ostvarivati popuste i na avionske karte i tako dalje. Znači to je neki dugoročni cilj. Mi se nadamo da ćemo toliko ove godine dana, jer mi nećemo čekati, mi ćemo nakon prvog mjeseca prodaje i tako dalje odmah početi da gajimo neke saradnje i tako dalje, da bi mogli se nadalje širiti. Bitno još samo napomenuti što se tiče odziva studenata i tako dalje, malo je nezgodno. Studenti neki nemaju baš naviku da na internetu nekako pune te formulare na ljuču, mi smo još uvijek u toj fazi nekako prema internetu imamo malo univerziteta, ali evo mi smo napravili ove letke koje ćemo dijeliti na svim godinama na univerzitetu u Zenici, znači predstavnici godina koji su članovi Unije studenata će dobiti jedan određeni broj ovih kartica, letaka koji će podijeliti svim studentima na njihovim godinama jer se s njima moraju upoznati po zakonu, tako dalje, tako da studenti odmah tu imaju informacije kako, šta i to. Jedna bitna informacija što nismo odmah rekli, znači mi nemamo okvirno budžet, može Dino reći recimo kako smo to koncipirali, ti donacije i tako dalje. Pa ja u suštini, prije toga, evo sad prije nego što kažemo za te donacije, u suštini da želim istaći da kao što i Face televizija promoviše domaću produkciju i tako dalje, mi smo isto tako uzeli samo domaći komitent. Znači mi smo htjeli to da napravimo, naš brend, naš studentski brend, zenički, bosansko-hercegovački i svi naši komitenti su naše domicilne firme koje imaju svoje obrte ili šta već radi na području trenutno ZEDO kantona. I to nam je plan i u buduće, da uzimamo samo lokalne i domaće firme kako bi gradili i uvezivali našu domaću privredu. A što se tiče ovoga, znači kartica na godišnjoj osnovi iznosi 20 konvertibilnih maraka. A mi smo to definirali ovako, znači student koji da 20 konvertibilnih maraka, on u stvari daje donaciju za poticanje studentskog aktivizma. Mi to u Zenici nemamo te budžete koje, mislim imamo općinske tako dalje, međutim mi nemamo unutar tih udruženja tako negdje da mi izdvajamo neke pare pa da se od toga nešto dalje pravi. Mi smo znači uzeli to na principu samoodrživosti, 20 konvertibilnih maraka je studentski poticaj studentskom aktivizmu. I sve te pare će biti na kraju usmjerene u neki novi projekat, u širenje. Već mi imamo projekat koji će vjerovatno biti u januaru implementiran, ne smijemo sad ništa govoriti o tome, ali u narednom periodu će se vidjeti šta ćemo s tim. U suštini idemo na princip samoodrživosti. Sve što studenti daju 20 maraka na godišnjoj osnovi će u stvari biti usmjereno na dalji rad, na poboljšanje kvaliteta, na pravljenje novih sadržaja i tako dalje. Unija studenata se to trudila i prije, međutim, evo sad imamo jako dobre saradnike, Studentski urbani magazin i napokon ja mislim da imamo jedan originalan i kreativan tim u Zenici koji može iznijeti projekte ovog kalibra. Odlično, evo na samom početku nisam rekao, ti si zadužen za Studentski urbani magazin Sigma.ba, ti si za Uniju studenata. Kako funkcioniše sad? Mi imamo dugogodišnju suradnju, to je dobro Dino i ja, znamo se godinama, to je prvo, a druga stvar, Studentski urbani magazin Sigma.ba je bio projekat Unije studenata Univerziteta u Zenici. Kada se to razvilo, stiglo do jednog višeg nivoa, to
udruženje se osnovalo kao studentski magazin, zasebno počelo raditi i tako dalje i sada kroz zajedničke projekte na više strana možemo djelovati zajedno, tako da je bolje ostvarujemo i saradnju i recimo na apliciranju nekih projekata i tako dalje kao dva udruženja posebna. I bitno je naravno taj medij koji smo napravili, jer verujte u Zenici nije postojao nijedan portal takav kao studentski neki oficijalni magazin. Tu je Sigma.ba preuzela tu ulogu u Zenici i kroz to smo i proreklamirali sve naše projekte, sve pozitivne priče iz našeg grada i tako da je i Unija studenata digla svoj kredibilitet i preko našeg portala, a i sad i ovo udruženje koje u stvari stoji iza tog portala. Svaka vam čast na svemu tome, na svim ovim idejama i svakako na tome što će studenti uštediti. Još samo na kraju jedna stvar, znači moram reći da su za ovu stvar najzaslužniji još naši ljudi koji su nam pomogli oko marketinga i PR-a, znači tu su Irmo Merović, Edis Mućinović i Sanjo Mućinović koji je radio web stranicu, znači taj neki core tim od 5 ljudi je iznio u stvari taj neki cijeli projekat, tako da ne želim da ne spomenuti to. Naravno, Dino imaš ti. Ništa, ja sam završio riječ da kaže da je ovo originalni studentski projekat. Svi uključeni tu su studenti i svi su se okušali u nekim sferama koje, evo recimo, Irma je diplomirana ekonomistica, završila ekonomski fakultet i automatski je znači počela da radi. Mislim da u narednom periodu ćemo uključiti možda još više nekih studenta koji su profilisani na taj način, te tako i njih nekako da steknu iskustvo i tako dalje, poticati i tu neku granu. U suštini mislim da je ovo jedan jako dobar projekat koji je dobra baza za dalji projekt. Iz ovoga može sad po željama studenta i kako studentskoj populaciji može nešto totalno sa strane da se napravi nešto dobro, nešto kvalitetno, pa na kraju vezati. Prilično smo open minded. I za kraj da kažem da i ti si naš student, tako da tebe čeka jedna karijera. Znači nećete zaobići ovo. Hvala vam puno, hvala vam još jednom što ste došli. Hvala vama na pozivu. Dragi gledalci, ovo su bili Kenan Varda i Dino Tihić, lijepe priče iz Bosne i Hercegovine. Gledamo marketing, ostanite uz Face.